Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum tuğanlar, hurmatlı bizden kanalın görüşleri. Cemaat hamasızlar ve bugün Madaniyatta жүрөбүz tuğanlar. Madaniyatta Maksum'dan taylar çıgat. Maksum'dan sındığı öspürümlerden törtlerini görgözöbüz. Biz menen çoğu oturup bağlarını uğup taylardı görüp bağ verip dostlar. Alam degenler aldıdan ömürge çalsаңыздар болот. Анда достар biz başlayalım. Maksum, assalamu alaikum. Gelip kaldık, tırсың Deli soluk qanday? Жақсы құдай. Бүгін bir neçe tay çıgat eкен, ha? Maksum, жақшыларын көргөзөсүң бе? Зорлар çıgadı. Мына ойны оқтаған, тойлаған көктен başlaylı, ha? Жашы қандай? Жазға 2. Жазға кунан болот. Азыр калта тай ошондо. Ойым 1.60'dan жогору. 1.60'dan. Бар жогу мүчөсү жайын. Мүчөсү келишкен, ha? Ооба. Порода кандай? Пародасы Россиядан келген, ака. Документ бу? Улунда келген. Улунда келген. Улунда келген. Орловский болушу мүмкүн бе? Бар болуп, канында бар. Канында бар, ha? Канында бар. Жаны бар. Сынак экен, бою канча? Бой 1.60'dan жогору, Замрака. 60. Өлчөп алабыз, 60'на жок. Бул 10 тай неме тойлаған тай минги эмес пе? Жок, минги эмес, ака. Минги эмес. Буту колу таптаза. Таптаза, бар жогу, ден соолугу, буту. Анан кытайга иштеген эмес да. Бу келечекте өтө күчтүү бат болот. Чоң ат болобу? Жақсы, ден соолугуна жооп. Ден соолугуна жооп. Зарда бар экен го, зарда? Сым. Мындай айтканда картинка да. Картинка. Мындай тайлар чыгарып. Бул не, үстү суу болуп калдыбы? Оонадыбы? Жамгыр немесин чакан тагында туруп калып, суунун тайына ош суу. Мына кличкасы эмне деген? Кличка койбодум, ака. Койбодуң ба? Жок. Жештери күчтүүбү? Жеши өтө күчтүү. Өтө күчтүү. Жеп турат. Жем жейби? Азыраак эле. 1 килодан арпа жеп турат. Жакшы. Туяктарында проблемасы жокпу? Көрсөтөрүм, көкүрөгүнөн бара. Кеңир. Кең көкүрөк. Туягын ичке эмес экен, а? Жок, ака. Жон туяк. Аламандын аты болот, тогуда калат. Келечекте аламандын аты болот. Өспүрүмдү тарбияларын бериш керек, а? Ооба, мага бою менен башы аяк турат. Бастырып койчу нары. Максым, баасы канча? Ака, баасы 4200. $4200. Амы бар, сүйлөшөбүз. Сүйлөшүүгө жолдор бар. Узундугу да узун да, ака. Суагай экен. Узундугу өтө узун, мойнун узундугу, белин узундугу бар жогу жайын. Мүчөсү жакшы экен да? 4 мүчө. $4200 экен да? Болду, этет. Кийинкини алып чыганда, кийинкини. Достор, бул биринчи номер, азыр төртөөнү көрсөтөбүз. Жаткандар чала бериңиздер. Мына жаныбар. Экинчи атка бир маани берели. Экинчи өспүрүмдүн маалыматын угалы туугандар. 4 таяк эмес, 3 таяк ак таяк экен. Бешинесинде кашкасы узунунан кеткен. Максым, бул да тай экен да? Бул сал кечкирак, одан кийинирак. Бул кечирак кунан болобу? Ооба. Күзгө. Данчак эмеспи? Данчак менен будем. Данчак менен буден. Бою салыштырмалуу, берке салыштырмалуу азмаз кичинерээк экен, а? 60ка барат бул. 60 барып калабы? Чоң экен. Мына, сондар айландыралы.
Kurç mu buldağı? Kurç bu. Başlı karan ayakta. Buldağı sınakı. Eski taylar da. Sınakı taylar eken ha. Köküröktörдүк aramızda. Dançak izlegende çalış керек eken ha. Dançak izlegenlerge mına ata. Krasata var 4 müçös jayında. 4 müçösü jayında. Bul dele mingimez. Albasa mına gel tamaşa kılıp tura kayda. Arka çataya karanlık bas. Mana baskanlar. Kaytarçı bir yaka. Çıp çıp çıp. Ha. Жерде қашқа. Тұмар екен да бұның, тұмар. Тұмардың тұяқтары таза, а? Тұмар ya bunlar jırı тұрады да көкерәң. Аха. Жеші күшті. Жеші ота күшті. Жақсы жейді, а? Жеші шундай ya. Теміздің қара. Қороо. Ота қора, яман жейді. Алдынан ашырып айтты ешнәрсе. Аха. Бергеніңе жейді. 5 kilo берсеңізден 5 kilo алам апты. Бірақ аз эле ұрытасын бұғадылы? Азырақтан жеп. Ha. Kana bir naraka bastırçı. Bunlar da sok içine. Nar beri baskan bastıktan görüp koy. Ayakta başın kaçkan kılaç davula. Ha. Unutursan başı köter unutursan kötersin. Aha. Tumardın basağında olat. Bunun bağısı 3.000 dolar. 3.000 dolar ha. Böyle bunlar pazarın bağısını alaya koyup atan. Hazır örtasıqa pazar bulundaram dese cüzden narı satıldı. Cüzden ne de desin o bak şimdi oldu. 2 aylık 6 aylık. Hem bular jeydi içip çoğayma turşunu var ha. Benim budan bulacağım menet kana kaldı ha. Bu da kalasa. Akırın. Bu özmenen getir. Gelecekte bulardan alsa güyübek mesela cügüret de Allah. 2 yıl ayın bulardı göreveresin ha kança deydi. Kaşkası yam. Allah salam. Şunda jarak koy. Adam kolda çizip koygan o kaşkası var ha. Bir de kılıp sürüp takkanday tatып koygandasin. 3.000 dolar eken ha. 3.000 dolar tam var. La dostlar, 2-nji nömer Tumar. Dançak menen Budjon'dun argın eken. Gelip taylardı görüңүздөр. Mına Madanyаттын жолунун boyunda эле Максымдын үйү. Айдея, 2-nji nömer. Mana dostlar, 3-nji nömer Buruldun dagı жоон экен достор. Жаныбар бул дагы серьезный ат окшойт а? Bu mingi ha? Yaşı kança bunun? Bu жазга бышты. Bıştı olat. Bышты болот. Bundan ança munça minildi ekan. Kança minil koydu. Bunday жоон болгондон яман тез. Ya bu da şarj yok bu. Болушу мүмкүн азыраак така. Azırak ha? Bu da жоон эмес да. Bul dele gelgen. Rusya'dan gelgen de bul dele. Rusya'da bu hem Türkiye kolumuna girgen da. Gazga bıştı eken. Nakta Alamandın atı olat eken de bula. Hiç nese de korkmak ise dede öyle. Ha? İşte biz de mesela oluşu. Programı. Bu ulak görmedi mi? Yok bu yani. Ne 5-6 yol değil mi? 5-6 yıl minildi. Boyu kança bunun? Boyu 1.65 var ha. Otur. Aldım da güzel. 1.65 boyu var. Kaç? Bu vurul kaçka. Den soluğu mıhtı o. Den soluğu tezi dene görüntü. Toyağında ayığı yok bu. Var жоğuna garanti. Den soluğuna cevap veresin ha kıskası ha. Adamlara göp maqta öğretsen maqta öğretkende itken da. El mındayla özü qarap. Bağ verip koysun onda ha. Bağ vere öğret. Taka görölek. Taka görölek ya. Bunun bağısı kança onda? Bunun bağısı 3.500 kam var. 3.500 bin dolar. Arka kaldı. Bastırıp koyçu. Tabi bu öte tez at bolsam joğun at bolat da ha. Ha tezlik tez bu. Baylam buna jetekке жақсы емес та. Адил ояққа бақ чапчылығы. Atak жеңил desең ha? Жеңил минут көрсө 4 жолу минилди да. Aha. 3.500 bin dolar eken ha?
Жоош bu. Жеген ичкен жакшы bu. Туғандар, 3-ші номер. Буырул қашқа, жоон жолпы. Жазға бышты. Бышты есептеп қойырсек болады екен туғандар. Озын ашасың, тішін көргөзші. Беттерді көргөзбей қойып бұзды. Üstüne tagini almashtırib. Taktaydı men. Tak. Mana tagini almashtırib. İyi mi sürkürdü eкен, ha? Pası üstünü buzub oldu, tagini alıp geldi. Bış desep eken da? Haydi yer. 3-ші номер. Mana 4-ші бұл жаш. Быйылкы экен да, ha? 4 diş. 5 ay 6 ay болуш керек, ha? 6 ayga жетелек. 6 ayga жетелек. 2 ay. Бул да келгенби жок, ошо туулган бу. Аралаш. Аралаш. Польша. Ya Polşa'dan mı atası? Ayuda aytay ekan, ayuda aytay. Azov ha? Biroq çoğ ekan ha boyu. Ama aralaş bolganda neme olur? 40'tan atara bolуш керек. Yok 40'tan çoğ. 40'tan çoğ mu? 40'tan çoğ. Kötürögünden var ha. Kana dişini açtırab ekan. Al, gelgenleri de al. Gelgenler görüyorlar ha? Lan burada. Aha. Bu hazır iğnesi yok değil mi bunun? Yok. Acıragan. Acıraganda ha? Kapkara, çuң kara oladı. Kiçine kaşkası var peşenesinde. Peşenesinde şunda 3 boşluk kaşkası var ekan. Tuyaktan aktары жоқ ekan ha? Yok, yok. Жақсы жеп аталы? Жейіштер емі жақсы. Үш biraz сапаланып емізіне келді. Енчілі болса жақсы ғой? Енчіге бақ. Енчіге бақ па? Іздеген қарасынан іздегендер жеді ма? Чум қарасын іздегендерге пұлы қанша? Пұлы 2300 камы бар. $2300. Кәмен қылып бересің? Камы бар. Жақсы. Бірақ азырақ түшіп берем бұған. Азырақ түшіп бересің? Қанында Польша деген? Себебі? Анан өзі ям айтып берді. Травмасы жоқ бұл? Жоқ. Ишігі жоқ. Іштекесі жоқ, а? Номерін айтып қойшы. Номерін таштап қойған. Таштап қойсын да? Болды. 4-ші номер ұшыл туғандар. Çalыңыздар, тайларды жақшысын алам дегендер болса. Кәмен жақшы қылып бересің бі? Кәмен сүйлөші жолдары бар, а? Айда ер болды. Содаңа береке болсын.